Pamiarsa tios ngelimbakan budaya seni ukiran melakar saking taru, taler sida, kadalang, ring bage industri mangde sida ngasilang jina. Silih tunggil lakaran taru kerajinan sanekata keanggen keramat tur kokoh inggih punika soroh taru leci. Kerajinan ukiran kayu pinaki silih tunggil usaha industri kecil sani ngembasang makudang-kudang soroh ukiran sani nyihnayang budaya karipan lokal tur tetamian leluhure sani patut kalestariang oleh pengelangtur bangsa. Raumangkin makarya kerajinan inucap kantun nganggen pengutik kampak miwah piranti tradisional tiosan. Melarapan ngangge bahan dasar ring sajroning ngaryanin ukiran kayu inucap ngangge soroh taru leci sani kekantenang kokoh. Taru leci pinaka soroh taru raos saking Tiongkok tur sida tumbuh ring Indonesia. Bali pinaka silih tunggil widangan sane akeh kepanggih mentik taru leci pamekas ring Kabupaten Gianyar. Jarang nyane sida kaanggen dasar ukiran kayu. Tios punika taru leci saha maduwe potensi industri antuk ngasilang jina tur produk bermutu tinggi. Kalau Pak Hatta, karena kayu leci itu keras, kuat, nggak mudah untuk rapuh atau dimakan rayap. Berapa lama tahannya kalau untuk Kalau ukiran saya yakin ini sampai ratusan tahun kok kalau kayu lecinya. Ngawigunayang taru leci anggen bahan dasar ukiran kayu sidang wantu nincapang ekonomi Bali melarapan kerajinan seni ukir saha namiang seni ukiran Bali majeng para yuwanani. Bunga Widrayani, Bali TV.